إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ಸೋಲಿಂಗ ಬಗೀಚಾಗೆ ಆ ಫಿಲಾವಳೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿರೆ ಸಾಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಕುರಿಗೆ ಆಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ಗೆಂದಮು ಮಿಯೈ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾದ ಕುರಿಯದ್ದಮುಂದಿ ಕುರುದು ವಹುಗೆರೆ ಹಿನ್ನ ಮೊಯ್ಸ್ ಮಿಹಾರು ಕಂತಂಗ್ ಹುರಿ ಗೊತ್ತುಂಗ್ ಕುರುದು ವಹುಗೆ ರೇ ವರಗ್ಗಿನ ಫಾರು ವರಗ್ಗಿನ ಹಫ್ತಾಗ ಅವುಗಳು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕುಲಾಸ್ ಗೆಂದಿಯುಮ ದತಿ ವಾತೀವೆ ವರಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂದಿಯುಮ ಮಿ ಮೇ ಬಗೀಚ ಮಿ ಮತಿವೇರಿ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಗೀಚಾಗ ಹೇದಪುರ ವಗುತುಕೊಳು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಎ ಮತಿವೇರಿ ನಿಯಮತು ಮಹ್ರೂಮ್ ನೂಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಗಸ್ತು ಕುರಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹುಕುರು ವಿಲೇರೆ ನೂನಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫುರ್ಸತು ಲಿಬುಣು ವರಕು ಮದುವೆಗೆಂಗ್ ಹಫ್ತಾಯಕು ಕುಲಾಹೆ ಎ ಉಸೂಲು ಮಹಾಕು ದೆ ಕುಲಾಸ್ ನಮೋಯ್ಸ್ ದೆ ಫಿಲಾವಳು ನಮೋಯ್ಸ್ ಗೆಂದೆವೇತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ ತೆರಿಯೋಳು ಮುಗ ಕಂಕ ಮಿಂವರು ಕುರವ್ವ ಗೊಯ್ ಈ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಖಿಯಾಲ ತಸವ್ವುರ ಬೆಸನ್ನ ಕಮೆನ್ನು ಮೀಹಾ ಫ್ರೀಕೊಂ ಹೊರೆವ ಬಿಸಿ ವೆದಾಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಫದ ವಗುತೆಗ್ಗವೆಸ್ ಏಯ್ವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದಂಡ ಕಮೆನ್ನು ಸಿಹತ ಆಫಿಯತುಗ ಹೊರೆಫ ಬಲಿ ಉಮಕೀವೆಸ್ ಮೀಹಾಯ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಕುರಿಮತಿ ವಾಕಮೆ ಎವೆಸೆಂ ಬೆಸ್ಮಿಯಗು ದಂಡ ಕಮೆನ್ನು ಎಹಿಂ ವೆಕೀರ್ತಿ ಮೆ ನಬಿ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಉಮ್ಮತ ವಸಿಯ ಕುರವ್ವಾಫವಾಣಿ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಇಂದಾರ್ ಕುರವ್ವಾಫವಾಣಿ ಅವಳು ಮೆನ್ನ ತಂಬೀಹ್ ಕುರವ್ವಾಫವಾಣಿ ವರಬ್ಬೊಡ ವಗುತುಗೆ ಬೇನುಂ ಹೆವಗುತುಗ ಹೆಫುಂ ಹೆವಕಂಕಮುಗ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ನುಕುರುಂ ಹೆವಕಂಕಮುಗ ಕುರಿಯರ ದಿಯುಮುಗ ವಾದ ಕುರುಮ ನುವತ ಗಿನೆಮ್ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಫರ್ವಾ ಕುಡ ನುಕುರ ಎನಿ ಜುವಾಂಕಂ ಅಬದಕು ನೋಂಡಾಣ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಉಮರು ಅಣ್ಣಾಣ ಹೆಮ್ಮಿವ ಜುವಾಂಗಮುರ್ಗ ಗಿನೆಮ್ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಸಿಹತುಗೆ ವಗುತುಗ ಗಿನೆಂ ಹಿವ್ವರು ಕುರಂ ಹೆವಕಂತತ್ತವುಗ ಏಕೆಲೆ ಫಾಣ ಹುಸಿಗೆ ಕುರಬ್ಬಾವಾಣಿ ಐ ಸಿಹತ ಆಫಿಯತು ಗೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದಾಣ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗಸ್ ಹಮೈಫದ ಫ್ರೀಕೊಂ ಮೀಹಾ ಅವಧುನು ಹುಂಡಾಣ ಹೆಮ್ಮೀಮ ವಗುತು ಲಿಬೇ ಇರು ಹೆವಕಂಕಮುಗ ಗಿನ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರಾಶ ದೆನ್ ಫಹುಂ ಎ ವಗುತು ನುಲಿಬಿದಾಣ ಫಹುಂ ಯಾ ಫುರ್ಸತು ನುಲಿಬಿದಾಣ ಫುರ್ಸತ ಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲಾ ಉನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಎಚ್ಚ ಮಿಗೊತಂ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಯಾತ್ ಅಬದುವೆಸ್ ಹೆವಾ ನೊಬಯ ಎಕುಗ ದಿರುಳ ಮುಂದಾಣಿ ಎಹೆಂವೀಮ ಲೊಬೊಯ್ತಿ ಹಾದಿರೀನ್ ಹೆವಕಂಕಮುಗ ಜೆ ಇಸ್ನಗಾಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೊರು ಹೆವಕಂದತ್ತವುಗ ಜೆ ಲಿಬೇ ಫುರ್ಸತುಗೆ ಬೇನುಂ ಹೆವಗೊತುಗ ಹಿಫಂ ಎಕಿ ಮೀಹುನ್ನ ಎಕಿ ಮಿಂವರಂ ಎಕಿ ಹಾಲತುಗ ಫುರ್ಸತು ಲಿಬೇನಿ ಅಬದ ಅಬದಕು ಫುರ್ಸತೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಉರಿಹಾ ಕಮಕ ನೋಂಡ ಎಹೆಂವೀಮ ಇಲ್ಮು ಉಂಗೇನಿ ದಸ್ಕೊ ಎ ಫಹುಗ ಅಮಲು ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಎ ಅಮಲ ತಯ್ಯಾರು ಮಟ್ಟಕ ಅಮಲುಗಳ್ಗೊಂಡು ಹಿವ್ವರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಹಾಸಿಲು ಕುರಂಚಿಹೆ ಶರ್ವಿ ಇಲ್ಮುಗೆ ಮಿಂವರು ತಂಗ ಹಾಸಿಲು ಕುರುಮ ವಾವುದು ನಸೇಹತ್ತಕ ಎಫದ ಫಿಲಾವಳ್ತಕ ದರುಸ್ತಕ ಮಾದಮ ದ ನೋತ ದೆಂಫಾರಕು ಬ್ಯಾವೆರಿವದ ಫಹುಂ ಅಡುವಹಾಲ ಲಸ್ನು ಕುರುಮಕಿ ವರ ಬುದ್ಧಿವೆರಿಕತೆ ಎಹೆನಿ ಫಹುಂ ಎ ವಗುತುನು ಎಸ್ತಾಣೆ ಎ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಸಿಕ್ಕೆಮ್ಮಿ ಕುರಣಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ್ವೆಸ್ ಹುಟ್ಟುಮೆನ್ ನೆತಿ ವೀಹಾವೆಸ್ ಗಿನ್ಯಾಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೇತೋ ನುವತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕುರೈಫವಾಗುತ್ತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೇತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ್ತಕ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಮಿಹಾರುವೆಸ್ ಹತರ್ವರ್ಕ ಅಹಾರುವಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಿಯ ಮುತ್ತಾಗವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇವ ತೌಫೀಕುನ್ ಕುರಿ ದೇವು ಐ ದುಆಯಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ವಾಹಕದಕ್ಕಮು ಮಿದ ಮೌದುವಕಿ ನುವತ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಕಿಯವಮು ಮಿದ ಬಾಬಕಿ ಬಾಬ ಅಮ್ರು ಬಿಲ್ ಮಅರೂಫ್ ವ ನಹಿ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ಕರ್ ಮೇವೆಗವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ
heukankama da'watu dinuma heukankama amur kurma munkara mana kurmunge muhimmukama ekamunge qawaida usulutaka eya gulum huri bab egotu beitwidi filawalga mibabga fortama hadith algon sharah kuffawani ei Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu garu Imam Muslim riwayat kurba wa mi babu ge emme mashhur in hadith emme muhim in usul kiyade hadith ei mu'minaka munkarata kurimati umuga tin daraje wakan e munkarata inkar kuruma e munkara rangal kuruma e munkara badal kurumuga masake kurum ei egemme mati daraje ki atum e munkara badalu kurum kama ekama kuladana nu miha ekama kuladana nu halatuga dulum munkara badalu kuram islah kuram adi dulum ves kuladana nu miha dulum ekam badalu kuruma kuladana vege nu halatakuga hitum e munkarata inkar kurum adi ege maane ki ko bakama algun men waaga dekki mi mawdu nuwata mi qawaid confirm ko yaqeen kodde kashwar kodde adi itur algon men nangi itur maalumat genesting hadith fula demyanani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu garihum al imam Muslim ma riwayat kurba wa hadith fula gewani men nabi alayhi salatu wassalam hadith kurba ma min نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب تمن رسول صلى الله عليه وسلم جه أمتا ميج كوريجا تمن رسول يا همين الله فنون دي إبس أمتك كلام مي هيوكا نوتا مي ما تيوري عمله ne cancel kurabwa fe nota nudevai adike ismediya huriha ummatek gama nabiy sallallahu hadis kurabwa wani Allah mi ummatu ke kuriga fonu mi huriha ummatek gaves ekadange fonu mi nabi be kadunge hawariyuna ashabum ve ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi eye nabiyage e nabiyage amur furtaka kiyaman gane e nabiyage sunnataka ekkuta bolaba kiyaman gane amal qur'an ba ekkutuga kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kuriga man Allah waragina rasuluna nabiyyun fonuvi ekalege faange imme fahuge nabiyati rasula huriha rasul be kanna nabi be kadum mis Allah ge maga goalawa ekalege wahi mistakunna kiyadeva ilaga foin unganna devva hikmata e nabiyage sunne bune devvunu ebekalege ummatuga ebekalakam iman ebekalaka bolaba kiyamangan ebekalege sunnata eggota kiyamanganegen ebekalaka tabawa bayakuve komme ummatikkaves ebekadunna mi kiyeni hawariyun nuwata ashab egotum Isa alayhi salam ekalege faanuge ashabun nakiyeni hawariyun Isa alayhi salam ga ashabe kalunna kiyeni hawariyun algon menge men nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ummatuge hawariyun men nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge hawariyun nakiyeni ashab ehem algon men kiyeni sahabi ashabe kalun ei kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga haya puluga ekaleeg faadam iman kam ga halatu ga ekaleeg faada baddaluwe iman kam ga halatu ga duniya du koffawa komme bekalaki sahabiye e bekalaka suhbatu ge man daraja man Allah devi bekal em rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya du kurevi hinduga eruga duniyega hadaru waraka lakka sahabi be kadu tibedade kama bay siratu ilmu rinde kelava ekale faanu gare uga hajjatul wadaa uga ekani bayru wadagenne mi gangandaka sate kaha hinga sahabiyatun ekko anghem firihin de bawatu adi bay siratu ilmu rinde kelava gotuga tin sate kaha hinga muslimunna hajjatul wadaa uga bayri nuwevi
එහෙම එකලේ ගෆානුගේ අස්හාබ් බේකලුන්ගේ අදත් වරගින එහෙනමොස් ඒගේ තෙරෙන් ખાસකෝ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියුගා ගිනදු උළුවා එකලේ ගෆානු ගාරියු උගෙනි වඩාගෙන් එකලේ ගෆානුගේ ඉල්මු එකලේ ගෆානුගේ සුන්නේ උම්මත ෆෝර් කොද්දවා ෆෙතුරුවි සහාබින්ගේ අදදු එවුර මාමතු එහෙනමොස් සූරියා බේකලුන් නකීවස් එබ්බේකල ගොඩෙන් බේකි කලෙන්ගේ අරිහුන් උගෙනි දස්කොගේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සීදා එකලේ ගෆානු ගාරියු උගෙනි වඩාගෙන් දස්කුරවවා එගොතන් අමල කුරවි බේෆුලු නුවත එකලේ ගෆාන ගේ සහාබි බේකලුන්ගේ තෙරෙන් වා ඉස් බේකලුන් නා ඉල්මු බේකලුන් ගාරිහුන් උගෙනි දස්කුරවි බේකලු එහෙම මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ හදීස් කුලුගයි බයාන් කොද්දවණි අවගොන් මෙන්න වර උෆාවෙනි ખબරක අදී ಕಂಬುಡುವಾಂಜೆ ಖಬರಕ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ ವಾಹಕೆ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ತಿಮನ್ ಕರೆ ಇಫಾನುಗೆ ಕುರಿಗ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಫನು ವಿಹುರಿಯಾ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಹವಾರಿಯುನ್ನ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುಂ ವೆ ಈ ಬೇಕಲಿಗೆ ಸುನ್ನತ ತಬಾವೆ ಬೇಕಲಿಗೆ ಅಮ್ರಕ್ ಯಮನ್ ತೆರಿವಾ ಬೇಕಲುಂದಕೆ ಥುಮ್ಮ ಇನ್ನಹಾ ತಖಲುಫು ಮಿನ್ ಬಅದಿಹಿಮ್ ಖುಲೂಫ್ ದೆನ್ ಎ ಸಹಾಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನ ಹವಾರಿಯುಂಗೆ ಜಮಾನ್ ನಿಮುಮುನ್ ඒගේ ෆහුම් අන්න එවාදේ නුබෑ බයකු රංගල බයින්නු නුබෑ බයකු ෆර්වා කුඩ බයකු යකූලුන මා ලා යෆ්අලූන් එමීහුන් නුකුරා කන්තවගේ වාහක එමීහුන් පුනේ ويفعلون ما لا يؤمرون අද එමීහුන් අමරු වෙවිගේ නුවා කන්දත්තන් එමීහුන් කොෆ දක්කය فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن افد ميهن دماغهم افد ميهن زمان فشم اميهن اتن جهادك في ميهك مؤمنك الله اكبر ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ادي هيتم افد ميهن جهادك في ميهك مؤمنك فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ادي اميهك دلم اميهن جهادك في ميهك مؤمنك افدا حالت گوس متين درجه النبي صلى الله عليه وسلم بيان کرے منکرات نبي گوست کے فشونیما متين درجه کلے فار بیان کرے فهو مؤمن اي مؤمنك එකමකෝ හිතුගේ වාහකේ ෆහුගා حديث كربني وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هتون مناوي غتون منا كورون هتون جهاد كورون منكرات ايدي كولا ايوره كودكو حبة خردل ريبي اوتري ورو گيوس ایمان کمن نوي ايوره كودكوش اي ایمان كم گيمه دم مبارك එවා කාර්බොන් කුරීගේ ඉස්බෙදිය හදීස් අබූ සঈද් ඛුදරි රදියල්ලාහු අන්හුගේ හදීස් කාර්බොන් ශරහ කුෆාන මේ හදීස් ෆුල්ගේ ජුම්ලක නොත තෆ්සීලක බිස්ම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කුරවා වාහකේ කාර්බොන් මෙන් සබාරු කන්දෙන්ජේ ෆර්තමකමකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකනේ ගෆානුගේ කුරීගේ मैं रसूलुल्लाह नबी में करूंगे सहाबींगे तारीफ करेंगे वकिन खास को अड़गुण में नबी मैं अल्लाह को में नबी का रसूल में करेगा तो में नबी में करेगा हवारियुन असहाब दिवा कमा के में करूंगे इखलास तेरी कमा ते दुरी का एक माने कि इखलास तेरी कमाए कोगा ते दुरी कमाए कोगा ए नबी में कलो नबी ईमान में करूंगे सुन्नत तबा में करूंगे अमर फुर्ता का इक्तिदा वाबाएगे यानी अल्लाह तबारक व तआला इव्वस उम्मते ए उम्मते के निमुमा हमें गिंदवा ए उम्मते कुरिया नंगवानी ए कलांग बावानी भी वहिया ए कलांग बावानी भी मैं मोरित इरशाद तक ईमान में बोल में किमन गन नबी हम हिंदीमा कीर्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुल अंबिया वल मुरसलीन में फौक नबी अदि रसूला එකලෙක්වණු ගේ මේ උම්ම qiyamat දාන්දෙන් දුනිය ගොන්නානේ හිමි මේ උම්ම මෑන් අල්ලාහ් රක්කාතේ කුර්බානෙ මෙ ෆහුව ගුතා හමෙ එංගා සාරු ෆහු නොද දෙහා සාරු ෆහු නොද තිංගා සාරු ෆහු මේ උම්ම වීරාණ වෙගෙන් එල්ලිගෙන් නුදාන මේ උම්මතුගේ ඉල්මු මේ උම්මතුගේ දීන් මේ උම්මතුගේ ශරීය මෑන් අල්ලාහ් බාවෑනේ වි
mime deenuge risalat qiyamatuge kari wagutakan maliki Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawemme fahu wagutaka hame demigen daane evves ummategge e ummategge kanka demigen dani man Allah e ummategge nabiyika devwa ashabunna hawariyun ge tedwerikama ikhlas terikama e bekalunge mativerikama emme kirti man nabiy alayhi salatu wassalam emme man nabiyya emme man rasul ekale fanuga ashabun naki ei duniyega emme man mativeri hawariyunna ashabu emme man mativeri nabiyya adi nabiyya ga ummen ei qiyamat danne gonnane me fahuga ummen vima Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya baawale me qur'ani me fahuga foikama wefa ekalaang islami ummata bi ummatuge shari'ege mafhuge shari'ikam galevima mi ummatuge mi shari'ata mi ummatuge fakirte qur'anuge kuriga buriha shari'ataka fattake mansukh huwe nimigen diyama dem mi ummatuge mi ilmu rakkatini kurwattaka man Allah kiha femwarege ashabun tolafan enve shakken ningotuga ekalaang furuvi emme man nabiyya ge ashabu ge Allah subhanahu wa ta'ala deen ungeni dasko edina ka amal ko edina ge ilmu kuriyan wettana genestin mattaka levi emme man ashabu emme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ashab be kalun naki emme man nabiyaka man Allah devade emme man emme mativeri sahabi radiyallahu anhum wa ardahan kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalunge tedweri kama be kalunge ikhlas teri kama be kalunge mativeri kama sharaf veri kama ge wa ka kirti qur'an ga eta surate ge tan ayate ge Allah tabarak wa taala baawala wafu adike fahum mi ummatuge mu'minunna namuna ekkamuga iman kamuga aqidaga amaluga jihaduga namuna ekkamuga sahabi bekalu kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu bekalu namuna ekkamuga qur'an ga dakka waafebu hama ifada ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleege faanuge magu hingumattaka ekaleege faana imam ekaleege faana iqtida ekaleege faana sunnata kiyamangatumattaka namuna ekkamuga ekaleege faanuge ashabu bekalum algon menna dakka wafwan emuri time sahabi bekalum ebekalumge jana mala binna darinna aila ya ebekalumge duniyege macca emiinge logoyti nabiyya sallallahu alaihi wasallam iskandibri ekaleege faana baawale qur'ana ekaleege faana man Allah baawale vi bima diina midinuge da'wata midinuge rakkaterkama midinuge kuriyaruma mebekalum devvi qurbani mihako haram be antaris waawge qurbani emativir sahabi bekalumge furihama jihadu ebekalunge qurbani mima din Allah subhanahu wa ta'ala kuriyeru eni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorga wadagen iru adi makkah ya madina ga islam din goti makkah fatah umma fahu gama gindu he khalifa duniya hunna wa imme deya baki hijra ga sheikh ga makkah fatah gurave hijra dihawana haruge fahu 11 fishul tana rabiul awwal mawge khalifa haruge ekame galil vaanu islami ummat devwafa ufawri khabarta oti baaki e khabarta man Allah tedkurevi e khabarta ge misdaq kamuga man Allah levi krek vaanu ashab Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Umar al-Faruq radiyallahu anhu Uthman al-Ghani radiyallahu anhu dhun nurayn adi Ali ibn Abi Talib al-Haydara radiyallahu anhu wa ardahum ميمان باتوير صحابي مي أصحاب بيكالو إمي مان خطر بيكالو خاصة مدينو فتوحات تكا كورير تمان الله إمي فريهم كورير في فرتما تين خليفة دوسور إمي إسلامي أمي الدنيا كنقر تكا فتوري جنديو بساوبة كمغافي ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكالو
ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಖಿಲಾಫತ್ಗೆ ದುವಸ್ವರ ಮೆದುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಫಿತುನತ ಫೆಶಿಗೆ ಗಂಡಾಡ ಜಮಾನ್ ಕಮುಗ ಖಬರ್ ದಿವ್ವ ಅಲಿ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವರಬ್ಬಡಂಗೆ ಫಿತುನೆಯ ಕುರಿಮತಿ ನೆವ್ವ ಫಿತುನತವುಗೆ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಸಾಬಿತುಮ್ಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಮಾಡಿ ದಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಫಿತುನತಕ ಕುರಿಮತಿ ಬೇವಡ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಕುರಿಮತಿ ಲೆವಿ ಖವಾರಿಜುಗೆ ಫಿತುನ ಕುರಿಮತಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಅದೇ ಕಲೆಗ್ವಾಣುಗೆ ಖುದ್ ಜಮಾ ಕಲೆಗ್ವಾಣು ನಿಸ್ಬೆವ್ವ ಕಲೆಗ್ವಾಣು ನಸರುದ್ದೀನ್ ಜಮಾತುಗೆ ತೆರೆ ಶಿಯಾಂಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಅಕೀದಾಯ ವಿಹ ನುಕುತಿ ವೆಸ್ ಕಲೆಗ್ವಾಣುಗೆ ಹಯಪ್ಪುಳುಗ ಎಫದ ಕಿರಿಯ ಅಸರೆ ಎಂಗಿ ವಡಾಗತುಮಗೆ ಕಲೆಗ್ವಾಣು ಎ ಅಸರೆ ಫಿಲುವಾಲ ನತ್ತ ಲೆವ್ವೇನು ನಮೋಯ್ಸ್ ಕಲೆಗ್ವಾಣು ಶಹೀದು ವಡಾಗತುಮಗೆ ಫಹು ಕಲೆಗ್ವಾಣುಗೆ ಶಹೀದು ಮಫೌಗ ಅದಿ ಹಸನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವೆಸ್ दुनिया दो करे बिफाऊं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद वडाय ने फाऊं डिंग इब्न सबागे किया यहूदी के मसक्कतुम शियन ने नमुगे कले फाणुगे निस्बत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बैतुन निस्बत को खुराफात तक बिदअत का शिरकियात के अमल तफशीग लिए कले फाणुगे अहलु बैतु कोंगे के बरिया बेगिंबे बल्ले वा फितुना के ज़मान अन्ना कमुगे वाह कमी हदीस का इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद दिवाफ में बनी ऐ रसूल बेकलुंगे नबी बेकलुंगे हवारियुन अस्हाबुन ए नबी बेकलुंगे मगर तबावाने वाह के बेकलुंगे सुन्नतंगे बेकलुंगे अमुरफुलतक एकमको ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف दिन एग फहुम अन्नाने नुबामी हूँ मडमडु नुबा उफेदन फशान मडमडु फितुनत उफेदन फशान गोस आमुवमुं गिनवमुं अन्नान मिजमान दुनिया गन्ना मीहको එම්මෙ ෆොර්තම ඉස්ලාම් දීන් කමුග හීකුරච්ච නුන්තා ඒන කියවෑගෙන් බලෑගෙන් උන්ගෙනි දස්කුරම් ෆෙෂීමා අස්ලු ෆෙන්නාඩි කිය ඉස්ලාම් දීන් ග කුම්මිස් මින්වරෙන් ඉන්නේ ෆෙන්නාඩ කුර්ආන සුන්නතු ග ඉග්ගොත එකම ගිනගන්තත්ත මි ජමාන වඩුවා කුච්චක ෆෙන්නානි ෆොතුග ලියේ ෆොයිත්තන් එකනි නුවත අයිමුවරිගේ වවුද නසේද දරුසක ෆිලාවල කුකනි හයාතුම් वरम मधुम एकम फिन्ना एहवीम मडुमडु फितुनत गिनो मुंदाने वाहका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकिन खास को अंगवनि यक़ूलुन मा ला यफ़अलून नुकुरा कंतकुगे वाहका गुना मीहुं गिनवाने मीगे देमाने विसिमेनेंगे एम्माने की खुद अमिल्ले बले गन्न कमे विष्णु खुद अमिल्ले अमलु स्कुरा कमेनु एक महम्मियुं गातु को बुना अनिमाने की तिबाय එකශීගෙන්නවා තිබාය හග්ගුනවා වාහක තිබා නිස්බෙව්වානේ ඒන කුරි කමෙක්කම ඒන හිංගි කමෙක්කම ඒනක මොල්කම වී කමෙක්කම නොද ඒනගේ මේගේ සනාය තවරීෆ් ඒන ලිබිගතුම මසෙක් කුරානේ ඒන අමලෙන්න කුරේ නිදමානා ගොස් මිබාවතුගේ මීහුන් ගිනවානේ වයෆාලුන මා ලා යුමරුන් දෙවනේ සිෆ කුරවණි हिब्बाय के वाह के हिं सिफाय ए अमरु एमी के नुआ कंत कुराबाय सुभान अल्लाह एक मियों के गिन कमाए एक जमात का ग्रुप तक सेक्ट तक गिन कमाए मैं बेगिमा इस्लाम दी कुरान सुन्नत का आदि इसमें मैं सलफुंगे मगुन में इंगिन कित कंत तो मियदो मीहुन दीनु के नमुग कुरान एक माने की बिदुआया खुराफात हुआ अल्लाह रसूल अमर नुकुरव्वा कंत अमर वेविगे नुआ कंत तंगमी हो कमे कमुगा हदाया गन्नान रंगल कमे कमुगा आमु कुरान नुवत दीन के नमुगा कुरमुगिन्नान हिम्बीम दुनिया के गंगल तकामिद विष्णा लाफी अंतरिस वाह आशोक वाह कंकम फिने मुस्लिम එකම කොමි කුරා කන්තක ඉස්ලාම් දීන එවස් ගුළුමෙන්නේ කුර්ආන ගුන් සුන්නත ගුන් ගේකන්නේ නුවත ඉස්විදී මෑ සලෆුන්ගේ එවස් zamaන ගුන් ගේකන්නේ දීනුගේ නමු වත්තරුගේ නමාද ගොග්ගත රෝදහිෆුම ෆාණුගේ බාවත්තුගේ zikru මජ්ලිස් තක යහූදීන නසාරාන හින්දුන්ගේ අලුකම එවත්තරුගේ අලුකම් අලගොන්මින්ගේ මුස්ලිමුන් නිස්බෙව්වා ඉස්ලාමී බයි society tawga kuramunge bagende
අමුරුවගේ නුවාකන්තක් කුරාන මුහර්රමෝ දිහෙක मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे कल्लवा रोदहिप्पे एदो रोदहिप्पे कलेवाने इरशाद देवे रमदानस फर्दु उमुम दें हाबडु इस्कमे एरोदा एक कुरिन देवी वर्ग इस्कमे नुदे वाहनमस एक मोती हमा ए सुन्नत गोत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के किबे बनु इस्राइल को गमेंग अल्लाह नजात देवी दुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवहार विता इतन आहरत के ज़मान तक फहम हिंगे हादिसा है एकले फानो के खाफा तारीफ कल हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जन्नत के ए रायहान ए रौह अनिया मेरे भाई को एकले फान शहीद कोली सियासी दुनियावी एदुन तका मफाद को मच बिना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु शहीदों के सबब एबिस मुहर्रम होगे दी है एक लेफा नवार ते ज़माने फ़ाओ एक मुमियद मुहर्रम होगे दी है इंगेवा अलगोन में न मुस्लिमुन न निस्बे बा एबिस इस्लामुन ने एबिस मुस्लिमुन ने किए इंगे तेरे इंता एब्बाई को रोदा ही फन अनेक बाई को गैग तड़ा अनिया को ले ओहरुवन वयफ़अलून मा ला युअमरून अमरुगे नुआ कंतत्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फहम एकले फहम असहाब बेकल के फहम कुरम फशान इव सहाबी बेकल गुनु कुरम वायत खुराफात मियद अलगुन मिन्ना एकी नन्नमुगा मीहु कुरम गिंदा तंगे बफे ए मी हदीस फुल का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदार कुरबा फवा कमगे फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिन मिफद मुनकर फेनुनीमा मिफद गोस फेनुनीमा एकं कमा अतुन जिहाद कुरामी हमारे की अतुन एकं इस्लाह कुरम से कुरामी है कि फहुवा मुमिन ऐ मुमिन वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिन दुनुम एकं रंगल को इस्लाह कुरम से कुरामी की फहुवा मुमिन नहीं मुमिन की एम्मे कुडमिन मी दर्जे का अलग में एम्मे हिमेने तो से कुरम अलग में की तेरे गोरी बाय खुराफात बाय बिदुअत नोत अलगुन में न सोशल मीडिया फिन्न मुंदा अलगुन में गितरा गाला वन्नम गन्ना सूफी न शिई न अदिवस एक एक सेक्ट तक का जमात तो का बातिल फिरकात हो गए तेरे वन्नम गन्ना इत्तिकादी बिदुअत का अमली बिदुअत का खुराफात का दीनों के नामों का एकम साबित हुआ कंत तक पूरे वे मुंदा थी इफ़ द कंकमा इनमें कुडमिनु दुदुं इंकार कुर्मी हम कमुगा वेवे नाउन में इंशाअल्लाह ऐ मी वहाँ कथा मी हेओ मी हदीस फुल दोगे माने मी की तर्जुमाया मी के लिबे फ़ायदा तका मी के लिबे नसेहत तक अलगुन में न मी हुन्नंगी विदान मी हुन्न फॉरवर्ड कोल दे विदान मी के क्लिप पे अलगुन में हिस्सा कोल दे विदान तीन कोम में अखेंगे कोम में बेफुलेंगे बस पेज का नुआता ए बेनुम कुरवा प्लेटफॉर्म का मी हदीस फुल गिनस दे विदान मी हदीस फुल मिलिवे फ़ायदा ता हिस्सा करे विधान ए अतुन्ना दुलुन्ना इंशाअल्लाह मसे करे मिहे कवाने नुगे फमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मुमिन हितुम इफदकम कमा जिहाद कुफ़ मिहे की वस मुमिन के ए भाई एक मती दे दरजा अमल करे में नथी इफद हालत को हितुम जिहाद कुफ़ मिहे की मुमिन के एकम को वलैस वराअ ज़ालिक मिनल ईमान मिन हब्बति खरदल एवुर कुडकों ईमान कमुगे रिब्यूटर के मसलुए एवही मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नता खिलाफा एकलेग फाड़ो देखे भी गुता एंगे भी गुता खिलाफा बैक मीहू फागदक्का अमल को बिदुआ खुराफा फतुरा एवागत मीहू के तेरे आम को हदमुंदारुस अड़ाड़ुदा तिबु हितु रोहिगन तिबु नुआता एविस मुस्लिमुन ने किया फोरो ए की एविस भी अगर जायज कमें नूने इमान कमो गे लेवल ले नूने की एम्मे कुडम बिनु तिबा एहिं कमें कुरे में नेतिया हितु इनकार कुरे खुराफात एकम बिदु एकम गो एकम मुनकर एकम कुरान सुन्नत बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगा खिलाफ कम एकम इंगुम फहोगा एंग इनकार करो अदिके एगे मैं दर्जे दी उमर तका बहा अमलुम एकल कमा
إنكار قرآن جهن دعائك الله تبارك وتعالى ألغندا تيم هذا بيت حاضرين تيم هذا بيت هنترين أقول منك صلى الله سبحانه وتعالى كلام يا حقوقك إمام كلام نبي يا حقوقك تباب كلام فارون صحابين مقوم كريدا منكم قدم دعائك الله تبارك وتعالى نكرا كان تبوك واحدة كامي هنا أمرو جنوا كان تكرا ميهم جترين أقول من سلام كرام وفد ميهم كم قالوا من نلبو دعائك الله تبارك وتعالى أقول من كفاف تفسوا أقول من صحة عافية إيمان كم نسيب دبو وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.